Manipod kani Kabsat Nelly sa napudno nagan, tintay idrama. Ngam sakbay na shout out mampay kada Norma Gatchalian. Kaya namin nakabagyan na ditaring kay Kabakan North Cotabato, Mindanao. Ni Kabusi Villa Santa. Ken Lunday family dita Paracelis. Manipod kani Jenny Rose Lunday from Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Nelly. Dear Manang Biyanang, kaya't kuman nga ibingay ti kapadasak. May papan kadagiti nagaram kanyak, aging gaanak ki boyfriendak, ti pagtarayan ti istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Anya nga inanang, tatang, sino nga ti sungbatak kada indoy kan dyan eh. Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jak nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamot nga kayat ko isudang aduwa. May salaing tipilyam ni Nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga ron ti piliyo, tatang. Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Takalugaran tayo. Amomon ti family background na. Nasisingpid na nga kakabsa. Kun awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti ama, anak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Janehan nyo nga kayat. Okay lang tamat No isuti kaya mo. Kasla na singpid mat. Tauray medyo lumakayay. Madlaw mat ana singpid. Iso na lang tangga kabangibang nga ilay. Uwan ngam namam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasingpat matlaang. Wun, kasla nasingput mutlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayon nga agmano. Numabalin la ko mga duwa dalangan nga sungbatak kat aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap nakam. Sikat ag desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang ati sungbata. Agyaman na, kadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko Indoy. Ngamkit di ay ayatan kamat. Dakkel ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon ti panagkasarta? Ni, kat sika no anya ti pangadeng mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan na itangay paspasabat mo kanyak, Nelly. Kunak no good news, ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Ninamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat ngamin nga mabalin nga duwa kayo nga sungbatak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayon nga sumbatak. Mala, uston, han kan nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilisag nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnod na problema ma. Di ka ko magbain nga masinag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Agpaiso dyan eh. Uwan, kat bay amon, nagitin regalo kan ka. Jak subyan dagijay. Kukwam aminan. Sa payad na imot ko a couple shirt, kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat, itad mo lagta kanyak at ausaran me kani Indoy nga boyfriend ko. Nala, uwanan. Itad kong kada kayo, Nelly. Nagpakadak nga rodan. Kat sabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din na ti pinilim, alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh.
Uray no pinaay ko katintad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usaran me kani Indoy. Kat, uwan ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y palay itay. Nalpay di abagan na. Ken kasla agkakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata na paay nga rod. Adaya mataglaglag to nga napaay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa lang mat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko duwa da nga pakiasawa ak. Nga may salang mat gamin. Nalpas mo't laengan titulagan para itikalay sa daindoy kaneli abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbit. Kahano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami, tani indoy ti pinili jay anak me. Amoming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay, kat pagyamanan mi ano, welcome tanak ko iti pamilyayo abalayan. Wan abalayan, kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada, anya abalayan. Wana. Nay, apay dagitabadom nele, yim-impake mo't taon. Mapanakon ag iyan ije balay da Indoy, nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matante kasarme. Uray pay agden na kayon to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay nga agnaad. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kat isumat, makabulan laangan ti urayam. Agden na kayon ton kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nili, ibagaman kininanang, tayo supay lang ti mapan mangi pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka Indoy. Wan nga rod, diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nili, kurang na siguro iti na ito eh. Agimbagak tumot lang. Sige nga rod, ag ina nakapelang. Hangka ngamin nga agbanbanog unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabigla mo't nakastoy ti mariknat. Nangan kan, Indoy. Diyak makapangananang nakapsotak na lang. Marigatan akpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nili aya. Remor mata. Diyak mo no napanan na. Nanang maulawak. Ha? Ay, ala. Alala, napusyaw ka matan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni sa ospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintare ka no ni nanang ni Indoy sa ospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang Nili. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Wan nga rod. Agimbagak tumot lang Nili. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rod tagpapigsat ap no rumorkan iti ospital. Wan, makarawarak to siguro no bigat, Nili. Nili, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumot lang bakat. Mabiitan.
Iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Wan. Sige. Agtalikod ka nga ro din tayo lutak data bukot mo. Darasam tan adapay papanak. Papa naman ay bakat. Kanayon karumara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan ha. Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga dya asawam nila? Kasjay Anay nga anay. Anay lang timang mga kanyanan. Sakit pinanawam. Asino nga iti mga sikaso king kwana? Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga tagasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Ang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa ti kasjay. Anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag tumay siguro na. Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilaba da ije balay daman ang panyang. Isupay ti tangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga min ti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpatsak pa'y lang tagluto. Pasensya ka nailay. Jak ngamin kabailan ti tumakder. Nile, adakan. Yala anak man bit iti danong. May samat data nga Indoy. Mayak samat ito'y tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailan mo ti bagim Indoy. Magapsotak pa'y matnili. Itantan tapay lang agpapigsak pa na imbang. Katuan anya nga rod ngay, awan mabalin. Anusan nakawan. Pasensya ka man. Ay, uwan, sige, tayo nakpay makilabad ang arod. Isupay titangdan ko. Di kan sa pay rumwar. Tamasakit mo ni nanang. Awan agluto. Kasano nga da kwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan yung nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo, anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko labtakan ng dagita agas ko. Kat no may bus ko manin, agsubli kami manin iti doktor ko. Kawan ano samtaga, gastap na gimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya dagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rimuar man, mapankanog sa iti pagsayatan nanang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa yakanayonan. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili nanang. Tabunga la siguro ti banog na tayo jay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Isun ti mga sa asikaso kadata. May raman akpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromat tan ti sakit ti sakakan sikat ko. Nay, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglalado tak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay ama uma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay balayda. Duwa da pa'y mat nga agsakit. Duwa ti pasyente kay jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipas pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot apinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka apinilit ang mga klon kinindoy. Kan may si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo,
Basulyo kan ni tatang. Intamit pa siya rin ni Indoy ije balay da abakay. Tanay, di mo't rumrumwaran ije balay da. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yag balin amanugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Nagkapwam nila eh. da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy tisong batak. Ayang ay tata, agsaksakit nga kan ka na yun. Han nga makaobra. Iso nga siyak ti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigatak-tatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nelly. Nakaawag ka ba't? Kumusta kan? Han nga nasaya at Johnny. Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino ti pagkitaan ta. Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibaga kanyam, Johnny. Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Nelly. Ay kwa, baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Oray agla ko no iso. No kayat mo, si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige. Tulungan ka nga ron, Nelly. Si kanti agbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimbanaw. Dak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kastaya. Ala, kat asikaswang kalat na takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. Awan pang suldokin ka. Una ni Nelly, apawitan nak iti sweldo. Iso adi mon problema inday ta, Indoy. Ag-awid ako ni ijay balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Adakin ka na italene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito'y. Ha? Kat ijay balay mo ngay. Adayo ijay. May mayat dito'y. Sa nabali. Tao may kapaspasyaran dito'y. Sige nga, Rod. Naupay akon kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, adakin ka na italene. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lokasta nga rod. Datan. Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya dyan na amuan me. Pudno ayaday chay. Hankon nga kayat ni Indoy. Kastalati kalakanakan ka, ti panangisinamon kan kwa na. Ay di kalamasya na nako. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinubyaw. Han! Ni Johnny ti kayat kun. Isunti pa kay asawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang! Agyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasuan ni Indoy. Apay ngay, kaasit ni asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sina akon. Anya, apay ngay, kaasimat Ay, basta man jakon. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo lata, nana.
Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinili, tikastoy kanyak. Wan nga rod. Nakakaasikamot anak ko. Kasta lang arodan ti kasasaan mo. Sininahan na kapay tinubiam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, nana. Indoy, iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola. Inikak iti bulong ti marunggay, kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami balasyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday ta subsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda? Uy, talaga apumigpig sa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa'y nagpasturan Ah, kitaom tamangan mo't numabignat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sikatin ang patpatibker kanya. Tapno pumigsak mo na yun. Kitita, naimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan tagtrabaho. Nana, at ako maibakin, Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Maawata kaunti kaya't masawa na nakaw. Kunak man maturog ka ito'y pwesto tadyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigatway. Agawid akong tanay rabin. Sige, babayan wan. Tay goodbye kis kon. Sige nga Rod, ingat ka awan. Kunak tupay kat! Husto tinapayagan nga atap ko! Ha! Nida! Apay ka kakatutoy! Awanan kay tipay na babae, garang gandyang ka! Ate Bloko! Anak ko! Nida! Gusto na itan! Nanang! Ha, Nele, adda ka. Ay na, naimbagman tanagawid ka. Malalala, sumrak ka. Angam, apaya kasta ti itsura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya, Kakas-kasar da gayam. Idi pinaay ko idi. Ada gayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. anya. Iso nga na ilaw-law. Anak nga permi. Ay, asidaga kun itabalay da indoy. Kung nga mindan na nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalbali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami dun da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Agkin ni kida. Sa daagkis. Anya nga datang itsurandan. Indoy! Nile! Anda ka! Nakapasyal ka ba? Naimbagman ka nakapasyar ka, Nele. Apay, anya tararami dun yo. Agkin ni kayo mat. Gagangay ti agayan ayat, Nele. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga minagaw mo matgayaman ni Indoy kanyak? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Lading hitag nilay. Ngum ni Hilda itan tayo ayatag. Kun di mo't adan sa balim, ije sentro. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, Indoy urnosan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin-kin ni Kim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traitor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni Indoy kanyam nga minagaw mo matgayaman. Ala, anya nga iti basol ko, Nele. Sorry
Di amok akit di mon subyan ni Indoy. Traitor kayo kiti nga duwa! Jako napupuutan timbagbaga kiti day di agundaway. Nakaisawa ngakmet gaya manitisa na may parbang, banag apagbabainak launay, kalpasan day di nga aldaw. Nagkasar nga rod dagiti duwak at jakon riniribok ida, tawan karbanga. Kan basol kumatlaang no apay ang nagbawing iti sabali ni Indoy. Dahil taman nga rod ti jak malipatan akapadasak. Tuy gayam mo, Nelly. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yun, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless, iti Tunggal Maysa. Biyag. Di tao. Hello gagayam, kumusta iti Tunggal Maysa? Timanan ti gayam yo, mga kakamakas manang biyanang, kantimang parpartuat iti drama abiyag ti tao. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Baro manan nga episode wano pa kasaritaan ti may drama ita. Nga makablawa mampay da Jackie Aliado dita Isabela, Miss Kenneth C. Kan belated happy birthday kani Joanne Rovillos. Kaya titayin tayo nga rodandanggan ti episode 404. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Nay, anyaman tan nakasako nga inyag mon, Mari Luseng. Naglalaok, mare. Lata, landok, kan plastik. Gatangam man kit di, taiso pa'y abalunan ni Christian ije pagadalan. Ay, talaga adisidido ka amang paadali ti ampon mo Wen takas makita kat disidido met nga agadal. Sa bagay madlaw mo ta nagagut ken nalaing pa ije pagadalan da. Naku namon, mare. No kasta ti ubeng ay talaga maayatan ka amang paadal ken kuana Wen oray narigat ti biyag. Maikarigatan taadamat nga rod arapa apje ubing. Naimbag man ta saan nga umapal ni Jonah nga anak mo. Apay ko mga umapal, kat pinagadal ko mat iti. Ngam isumot ti nagdesisyon nga agsardang agiskwela, tamaki asawan. Dinak mapapasol, ta isumot ti nagdesisyon para itibiyag na. Wen matkit di Malahmod to nga rodan ta iskrap alakom tagatanga kon. Sa di naman ang tinapananda dya, Christian nanang? Adda klase na ita, apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan nyo pa ilang di dya tao. Kaya't nangarod mat agiskwela. Agbambanog kayo lang. Saan tayo matakapkapin ano di dya, Christian? Si kakit di mat anak ko. Di bali ata saan mat asadot ni Christian. Amo na ti tumulong kanya. Diyak amo kada kayo nanang. Imbes nga agrelax kayo. Saan? Anusan nyo katagtrab-trabahon. Para lang iti panagadal da nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Bumulod ako may ti martilyo. Adda iti sigod a pangiduldulinak. Ingkaalaan ijayan. Nayapayag, aga nano ka bakit? Napan kalabim mulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot na nagawid. Kasano mga men, makapasuron da dya, Christian? Apayaya, Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Siyak to pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Nadya to ka ngampunan. naggapuan nga minda jing ampun na ya. Ay na, ampun tay kumari na apimusay Gaputan na tayo, inala na mutan da dya, Christian. Sinublat na ngayon ampun. Awan lang arun makukwartanan, nangalapay na iti pakanan na. Huwag nga rod Parparigatan na bagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula, adday pagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Ay, Mare,
Agbirbiro kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adam mom. Ay, apag isumaray. Jay anak ko. Ipadalos na kanot arubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpada da abisi iti trabaho da. Sige mare, umay ka minto. Kadwak di ampun ko. Sapaan minto ti umay. Malangaraw da ibagak iti anak ko niya. Wan mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian. Ijay pagadalan da mare. Nakitak mo't dananang ken Christian ijaro bayan da Hazel itay bakit. Ni, anya tararamidan da ijay ngay. Agdaldalos namat ka ni Christian. Mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na na. Tapno adala maitid na kin ni Christian. Ngarod imbes asi ka nga anak ni nanang ti agnomari ti paggrigrigatan na. Saan? Tanadya a Christian mo't tan ti itrab-trabakon na. Nagswerte na talaga dayjay nga ampon. Pangasim man, Christian. Di mo gundawayan ti kinaimbag ni nanang kukan ka. Ha? Saan mo't manang Jonah? Anyasan? Kano mabamban no ganti na ka makitang tangdan. Tapno dala maitid na kwartakan ka. Kita mo ba sita? Di mo maparigatan dyan inak. Bumawi akto kanina ng lusing manang. Na makaturpusak to. Siyak matimang tulong ken ko na. Ayawan latamok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkel ti utang ko na imbaga nagam kanina na lusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, apay pay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo. Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni nanalusing para kanyak manang. Agadala ka na imbang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya, Christian. Siyak tupay nga anak yo, sana nakapagkuleyo. Dahil tulaki din nga ampun lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para kan kaidi. Ngaman niya ti inaramid mo. Nakiasawa ka adagos. Ay, panawan da kayon tumo lang dahil dya, Christian, no makaadalun. Ay kat adamot kan kuana day tan-a. Basta siya. Kaya't kulaang atulungan ni Christian, takaasimot. Awan sa bali amang tulong kan kuana. Kan sayang ti kinalaing na. Kan talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramidan, tanapig sa akpay mat. Kabailak pa'y tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian. Nakaragragsakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti adwa sakripisyo yu kanyak, nanang. Dakkel ti utang ko na imbaga nagam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Huwag nga ron. Kasta kumamot ti arapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin nyo mo't ti agrelax, nanang. Una, makaangasak mo ten tawanan paggastusak. Apa man amalpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahwak tapno matulungan kayo. Nakaturpos mo't gaya mo na dya Christian bakit? Ay, huwag nga ron Awanan, sigurado apanawan na ni nanang. Sayang, tinagrigrigatan na pinang paadal na kan ni Christian no panawan dan. Makamumatan na. Dinto mga mindum nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampon na ah. Anya kumamat ti tulong day nga ampun ka ni nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Kat saan na matakab kabagyan. Ayawan latamukon. Adu ti ampon aman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mat ngamin iti asawam Awan pa'y mat anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Di yu lay diritso no di yu kaya tagpautang. Awanan kwartak. Agtrabaho kayo ngamin tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagadwa sa uyaw. Ngam no jampon nyo, ikan nyo adagos. Madimot ti kasta nga rami diwa. Adda paborito yo.
Uray ko manupod no nga anak yung ngam samot. Ay na anak ko, di kag sao iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga rodan. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni tay maray. Papanan na, nakapustura mo't. Adda interview na ita, Mare. Ay, no kasta, nag-applyan iti trabaho na. Wen, Mare. Saan ka nagbiddo, tanang paadal kwa na. Ita, nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabiit, makastra ka iti trabaho na. Wen nga rod, Mare. Nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pagimunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampun ko. Ket iso amis mo nga anak ko ket saan anak kaadal. Kat basol na at anak ya asawa mo tadagos. Wen nga rod. Dayta ti di na mapanunot, Mare. No agsasao, kas labasol ko pa'y asaan anak kaadal. Ay, naimbagpay ka jampon mo, tamadlaw ananakam. Ay wen, pudno dayta anak ko na, Mare. No kas jay siguro met ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan met, taagdo madamot iti ugat. Naawat ako niti trabaho na nang. Addan pagtrabahoak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Una nang. Kat nagsweldo ak. Gumatang tayo adagos iti materyales para balay. Taparenovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti parakan ka anak ko. Tapno no mga asawa ka, adaramatem. Makaurnong aktulat ta nanang. Masapo lang matariman to'y balay tapno saan nga agtadtad no agtudo. Ay kat makamuka nga roda anak ko. Saan kayo ang nagdwadwaan ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita, bay andak iti kayat kong aramiden para iti pagsayaatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materyales dito'y balay yun, nanang. Ginatang ni Christian Dagita anak ko. Ni, dakkel mga rotisweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na ti inadal na. Ay, no inggaad mo kumamot ti nagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Ah, Nga malasa na balin. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo. Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot, tapno addalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanan nyo. Imparinobait mo't gayam dan nanang ti balaydan. wena, pimintas je balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talaga nga asensadon na diyang ampun ah. Kuwana, ado ti kwarta na, ngam gapo kininanang. Inga ka dumawad iti kwartana ah. Ramanan tamad ti sildo na. Ninanang mo tinangpadal ken kwa na. Apay, nawan ni nanang nakaadal nga raw. Nalaman? Wan nga roda? Ay, iparanod na mo't tinagbamban no ganti inak. Ni, si kamat gayam manang Jonah. Sumra ka ah. Ang awan ni nanang, adda na panan na. Sana ni nanang tigagarak, si katikayat ko ang makasarita Christian. Ha? Apay ka di manang? Kaya't ko lang ay palagip ani nanang ko tinang paadal kan ka. Diyak to malipatan dahi ta manang. No kasta nga rod, ikanak mo tayo ti kwartam. Abu nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta tane. Mano atawan ngay nagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes a siyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes a siyak ti pagadalan na. Si kamo timpang pangruna na. Mano ti kasapula manang? Uray jismil pa'y laang. Ay, awan mo't igam ko akasta agatad manang. Ken adda ngamin nagastusan mi kaninanang. Mano nga raw ti maytad mo. Diyak kayat ti gasutlaan. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababa iti 5,000. Ulita ka,
Ninanang ko tinang paadalkan ka. Iso arumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di ka laagbain ijay adim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tad iti kwarta. Tada kayo kang arti ng paadalkan ko nanang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagadungag kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo ng aminan ako. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo mat anagbanukan. Nagaduma nga ipagbagayon. Diyak ngamin kaya't apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at ada ka nga rod utang na imbaga nakam. Di bayadan na. Noan yaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na. Ado tirigat na idi agad-adal pay laeng. Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak amakitangdan bayat ti panagadal na. Di kay mamagbalin abayas nanang. Ipadlaw yu launa yan anapatpatagda diyang ampon ngam siyak nga anak yu. Apay aya kasta kayo. Di naklang amin maawatan, anak ko. Ipakpaka... Sige, mapana kon. Awan mo lat na saya taturungan day ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengemon. Kasino kumangay? Kasi kamat ti lalaki. Si katag diskitar. Ay, masadutak. Amumait na nasakit ti sakak. Masadutak arumbar di ti balay. Sika na, inka dumawat ka ni nanang, tama nga nun, nagswildon jampon na. Mabain ako nga karadawat kadakwada. Sapay no dumawat ak iti kwarta, nagado nga ibagbaga ni nanang. Agit talaga kasta ah. Palabsimlatan iti bangir alapayag mo tanyaman nga ibagana. Ay, makauma mati kastoy. Apay si kalangay ati mamuma. Nakarkaro kanyak ah. Ha? Mamuma akon iti kinarigat ti biyag. Kunak idinwag nam ayak iti denam. Ngamsan mo't kayam. Na, nagluko kan? Siyak kumatirumbang ang mga bagay ti kastakot. Kadagpay sumad. Kunak idinubak nang kayaw. Kunak no ado ti sanikwayaw. Ngam awan mo't kayam. Isano ko nam amaumakan. Nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya? Nanang. Nay, apa yun anak ko? Anyat sang itam. Mala, sumrag ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon. Si Morotan iti sa bali a babae. Anya, Adanam amo na iti biabak na nga babae kat nagtaraydan. anya. Ay, darom ko ida. Ada ebidensyak. Ada nabasak iti convo da iti babae na. Inya screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarum ka. Katawan mo't karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kanayon ko idi nga ibagati pa nagkasaryo. Ngam kunayo nga awan kwarta a pagkasaryo. Nanang. Iso abay-bay amon no simurutan iti sabali a babae. Sadot matlaang dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiag ken kuana. Iso nga insukat na kan. Kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo anasaysaya at ngam dayjay alalaki. Manganan manang. Nakaluto kamin kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mat. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid ta asawa kanya. Ala, di ka ko magpulkok manang. Lipatan mo na dyan lalaki. Tulungam ket di tibagim, tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga rin ti makailiw-liwag. Kasla diyak kabalan. Panagrik na katawanan ti mangipatpatag kanyak. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas.
Nagsingpot ka lata kanyak. Ala, lipatan mo na tama nang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang. Sa anak pa yung mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumataga brunanang mawamot kwartak. Kat no desidido ka, mabalin mo agpatulong kin ni Christian, anak ko. Mabainak mo't ngagpatulong kan ko na. Pagbainam ko ma, kat kaslakabsat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan kirong mga pagbainam. No kasapulam ti tulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Aga abroad, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saanan? Bakit ako nasumro kiti pagadalan? Aga brodak latan. Diyak kaya't tagnanayo nakastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Alang nga rod, taykan kay ti busbusem nga aga abroad. Ay na, agyaman ak nga rod, aading ko. Hello manang. Kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ngam anong saka. Tani, adangak dito yun. Wana? Talaga kasta manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko? Ay na, nagrigat gayam ti trabaho dito abroad. Akat kumusta ni nanang ngay? Maditirik na ngam impacheck up kon manang. Anyat ko na't doktor ngay. Pagtrangkaso. Isong init kan ti agas na. Mala, si kapay lang arot ti makamo ni nanang Tani, adak mo dito adayo. Un manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni nanang, tadyak baybayan. Agyaman nak. Christian, ulitak tagyaman ka nagkidaw iti pamakawan kan ka. Sorry iti nararamid ko iti kalabas, Wan. Namiris kong dagiti bindot ko. Kat agyaman nak iti panangipatag mo iti inata ading ko. Ngauresan mo apod no nga ina. Agyamanak mat ata maawat na kun akabsat manang. Tauray san tayo ngagkabkabagyan, ipatpatag kay latak nanang. Da kayong tipudno a pamilyak. Kasta kami matkan ka ading ko. Agyamanak manan agan-anad kayo kaninanang dita. Un manang, agan anad ka mat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita. Awan tinasaya at ngitden ti dakes nga apal, panangiruruman kan panang tagibasit iti pada aparswa. Naragragsak matla ang tagbiag no awan ti kagura. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ipapaay wanay sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Hello gagayam, naragsak ngal daw kan oras iti tunggal maysa. Kat pakaragsakak met, ti kanayo nakadayo amang padpadaan kadagiti uploads ti gayam yo. Ama ng biyanang kan drama abiyag ti tao. Baro manan nga episode di may patangatang ita a drama nga makablaawa mampay dagiti sumaganan da Jessa De Lara, kan amin na taga San Mateo Isabela, Annabel Tomines tita Hong Kong, Jane MJ Canerico Camps Marcelino. Gatitayin tayo nga ruden danggan ti episode 403. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Nasaya at tadakan, Ronnie, honey. At the good news ko ken ka. Oh? Anya rita, Ellen, honey? Ala, sumrot ka pa eh. Oh? Anya rita, good news mo. Magagaran ako na makaam mo. Honey, nagbungan tin na yata. Masikog akon. Ha? Kamaudyanan na, at danton anak ta. Iso aplanwan tanti pa nagkasarta. Kwa? Oh, apaya kas na tilangam. Kasla natulala kay di na amam amasikugat.
Saan ka kadian naragsa, Kani? Kwa, saan naman na? Naragsa ka, Ellen. Kasano, agkasarta ka din, Ronnie? Pagsasaritaan tayon ti pa nagkasarta. Agawitan ijay lugar mi. Tapno maam-am mo da ka matanda na ng kantatang ko. Ellen, lading itek. Ngam saan ta mabalin ti agkalaysa? Taapay man. Pakawanan nak no nagilimadakan ka. Adan asawak, sakbay anagam amota. Anya, Ronnie pa nga asim. Di nakramagan itikas na. Sa anak ko makirinrinabakan ka. Pudno ti ibagpagak. Pakawanan nak ko ma. Di ka matanagan. Tadyak pagtalikodan ti pagrebengak iti sikog mo. Itod ko ti kasapulan na, kabayatan ti panagdakkel na. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Apay alino ko na. Hinayat ka iti husto. Nga maapay kastoy tinsubad mo kanya. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma, Ellen. May salang ti makagapo. Naimbagak ti pudno a kinataok sakbay nga inaram ka. Sigurado adi nakaklunan. Isa, maawatan ako ma. Maawatan? Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak? Kidawam ti panangawat ko kan ka? Napanan ti konsensyam, Ronnie. Naulpit ka. Ay ayaten ka, Ellen. Sana pudno dayta. No pudno ngay ayatan nak. Di mo maaramin ti mangloko kanyak. Apay, Ronnie. Pakawanan ako ma. Kat no kasapulan adusaan nak tapno mapakawan nak. Sige, aramidem. Nagsakit. Nagsakit tinaramid mo. Nay, si kamot gayam anak ko. Nakalagip kamay na nagaway. Ala, sumra ka. Agyaman nagtatang. Nay, nagdadakkel mo't nagitabagahem. Apay, di ka nagsublay ti lugar ang nagkapwam. Diya ka mo, tatang. Basta agbakasyon ako pailaan. Takayat ko ti aginan. Nay, ako reka. Apay, alimlim tag nagitamatam. Nagsangit kan samat anak ka. Saan, tatang? Napuyatan naklaang. Iso akas na. Agsangsangit manen jay anak ta, Elma. Manipod simang pat diti balay sumanangit. Andan samat problema jay anak ta. Kasarita man tapalutputam. Ay, kinasarita ko na lakay. Okay. Masikog ti anak ta. Kati problema. Ada asawa di nakasikoggan ko na. Anya. Masya nakiti anak ta. Ay na. Inalilaw da piman. Damo na baro di nakirelasyonan na. Kamadamagaya masawa na. Kat sana lakano imbagat agpaisaw. Edi imbagat anak ta ti panagkasardan. Anya. Nukas ta. Agpas ngay abalasang ti anak ta. Kapilitan alakay. Ay, jak ni namnama ti kasta pagbanagan ti anak ta. Ay, makalwaak. Tay nalilaw damatan. Apay, ati pa anak ta mo, ti pinagaramidan day ti kastoy. Okay, ayan di lalakin ngay. Pinanawan na ti lugaran nagtrabahuan na. Pimanawan ijay dagus na. Di na kano kayat ngagsinada ngem ni Ellen ti nagpursigi ngagsinada. Katuwan anya pala aga po nga ibantay na ti bagina iti dayja alalakay. No damot kaya masawa na. Ay, wag nga roda. Iswa na sakit tinagam ti anak ta.
Taara paap na ti makikalaysa. Ngam di na ninamnama, akas di ti matumpungan na lalaki. Ayan yan. Mala, sa nabalay ta datamot adadakkel na. Di ta baybayan ti anak ta, bakit? Tulungan ta. Anlingayin ta atap no saan na mapukawan iti namnama. Ronnie, kagap-gap po kay J Clinic. Ay na, positive. Masikuga kun. Nasurukan ang makabulan. Ha? Kasta ka di? Oh, agyamanak. Addanton anak ta, ay me, sweetheart. Uwan nga, Rod. Ay, kunaklakit din no saan ta na maandaan iti anak. Ngam nala daw lagayam. Eksakto laeng. Tatalupay mo't laatawan na nagdanata ka sa agasawa? Ay, uwan nga, Rod Ay na, excited ako na maandaan iti anak. Kaya't kun nga awiran ta anak ta, Ronnie. Hapay a pinaayabanak dito'y balayo, Ronnie, iho. Aday pudnok kada kayo, mama. Papagiso, tarimwar ni Aimee. Adda na panan na. Saan na amang nagtisaritaan tayo? Anya day ta, iho. Da kailang ti amok apang ibagak iti daytoy. Tada kayo ti inak. Ket amok amaawatan dak. Anya nga min day ta. Mama, adda na si Kugak. Anya? Sino? Naamamok iti social media. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya diti lugar tayo. Ngam pimanawen. Impanaw nan ti sikog na. Nagawi din iti lugar da iti naamuan ng addan asawak. Anya? Kaya't mo asawan. Inlibak mo ti pudno nga estado ti biyak mo. Ti kaaddan ti asawa. Wan mama, nasulisogak. Nailaw anak. Diyaka mo no kasano nga ibagak dahito iti asawak. Sigurado nga apaanak na jay. Oh, anyan. Apay nga inaramin mo ti kasta. Amumot ang basol ti kasta. Mama, Ngamuray no kasta. Di mo kumalipatan ti pagrabangam iti putot mo. Itad mo ti rumbang para kankwana. wan mama, inkari kumatkat di dahita iti nasikugak. Ibagak nga takan ni Aimee nga asawak dahito eh. Di mo biglaan di asawam, iho. Nang ronak at masikog. Amangan numaapektaran ti sikog na numaistres. Nang nagkuami na nagsaritaan nyo kan ni Mama Ronnie. Ha? Awanan ka itibain! Aimee, pakawanan nak. Nailaw anak lang. Si Kati ay ayatag, ta si Kati asawa. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Anya ti nagkurangak. Nakapasngay ka na, Aimee, sweetheart. Naglungpo ti anak ta. Karupro pamlaunay. Nagpintas. Aging ka kadita kat kaguranak pailahan. Di na ka di mapakawan. Kas makita mo't nagbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Di na kun kuraan. Addan anak ta. Napakawan kan, Ronnie. Pinaliyo ka lang no talaga mutla nagbalbaliw kan. Kat napanagnagakmat ti panagbalbaliw mon. Isasik isublitan ti sigud alin nangen ta. Oh, agyamanak. Iti may sa kondisyon. Ha? Anya na ita kondisyon? Di mo ikan iti suporta ti anak mo iti ruwar. Tano aramidom ti kasta. Siyak ti makalaban mo. Papanantayo ka di, nanang. Apay-api nagsukat dak. Mapantay ti ayan ti amam yan. Saan ang mabalinter aramiden? Gaputagol uli magtalatan? Di namatan itad ti pagrebangan na kan kang anak na. Nanang, amangan no anya ti aramidan di asawa na kadata. Saan nga ijay balay dati papananta?
Amok tayan ti trabaho na. Iso nga ijay ti papananta. Ay, sige nga ron. Tapno makitak mo iti personal ti amak. Apay ngay may kayo dito eh. Kat di daan mo dito opisina nga daputot ko itirwar. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaungon, Ronnie. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagan. Kaya't nakaamakita to'y anak mo. Taladawan la ti pakakitkitaan na kan. Tatang, da kayo gaya. Neneng, di nakawagan iti tatang dito Juan. Tama nga no damakangag. Ala, umadayo tayo basit di tiruar ti opisina. Sige. Diyak kami namnamaan ti umayo. Isa pasensya kayo, Nelen. Lumabalin, diyak kayat ngagpakita kayo kanyak. Tadyak kayat nga agapa kami iti asawak. Umay ko la ipalagip ti pagrebengam iti anak ko, Ronnie. Nga anak mo man. Awan trabaho. Iso agipita kita. Marigata na amang i-provide iti kasapulan niyan. Kanwan gayam. Uray pinagtali ko damon ti anak mo. Impasurot ko latta ti apelyedo na ka. Anya? Mangtadak iti kwarta. Kat pangasiyo ta saan kayo nga umay dito eh. Adto iti 10,000 pesos. Umdas mat siguro na ita. Sige, tani, dapat trabahok. Agawid kayo, Ellen. Ala, agbabay kan iti amam yan na anak ko. Tagawid kan. Babay, tatang. Kaya't ka ko mga arakupon. Sana mabalin, Neneng. Tani, ado ti makakita kada tayo dito eh. Alan, mapan kayo nuan. Ay, babay nga rodan, tatang. Sige. Panawan kayo dito yan. Ay, sayang. Saan ko ang naarakop ni tatang, nanang? Ala, umay ka na anak ko. Agawid. Nakaturugan ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Saan a pinagan-ano ti amana? Magagaran launay piman na makakita kan makarakop iti amana. Ngamjak ni namnama akas jay ti jar na nakakita kada kami nga gina. Uray impagpagapo na la kumay ti putot na. Ngam nakadkadlaw nga awan iiliwan na iti anak ko. Nanang, apay ngagsangsangit ka. Kunak man no nakaturog ka na anak ko. Saan pa'y? Al-ala agla titurog ko. Nga mapay ngay ngagsangsangit ka. Awan anak ko. Alam maturog ka nuwan. Di ka agpuy-puyat tamadi. Alam maturog tan adwa. At dala na lagip ko. Iso ang nagsagitak. Alam, good night anak ko. Tatang, ikarigatak na gabrod. Iso apang nga asiyo tatulungan dak nga agdiskitar iti pagabrod ko. Dak kayat nga agbanag to ang nakakaasi ti anak ko. Iso nga ipaay ko amin akasapulan na. Tapno makalpas iti panag-adal na. Apay, talaga ka day asaanan anang nangted iti suporta ti amaniyana. Awanan tatang. Naminsan laan ng tad iti suporta ti anak na. Saanan anapasarunwan. Jakmat kayat adagulitan. Tadyak kayat ti maibabain. Oo na yan. Apay nga yan di na ito ti pagrebengan na iti anak na kat baknang dan samay. Talaga abak nang da. Taado ti negosyo da. Ado ti sanikwada. Ngambaybayan yun tatang. No awan pakibiyangan na iti anak na. Awan laang. Tapat tiyak asaan na tayo abaybayan ti Diyos ana marswa. Tatang. Daddy, kurang tingtod ni Mami a kwarta. Nayunan niyo man. Apay, manutintod na aya, Francine, anak ko. 500 pesos lang. Nagbasit. Nagkirmit at talaga ni Mami. At ito magasot. Sobra daytan nga allowance mo iti may sangal daw. Kurang At dapay gatangak aka sa pulak igi-school. Yag yun ta sa nga ribo. Alang nga ron, basta agadal ka na yung baguan. Di oray man sa anak ang makaadal.
Taado mo't tinegosyo tayo, Daddy. Dumalata no da nailupas mo a kurso, anak ko. Wan, di kay madanagan, tagad adalakmat. Makalpasak tulat na ah. Hello, Nanang. Siyak ka naman ng contest day ti pageant iti school. Kasta ay anak ko. Ay katmayat sigurado man nga roden ang mga bangka, anak ko. Narigat ti mang namnama, Nanang. Ngamin, napigsa dagi kalaban ko. Basta lalaingam. Ay, no adda ako madita. Siyak ti numero 1 para suporta manak ko. Sana bale, tadadalola kan lolo. Kanayon nakasukunan ni lolo no kasdi amarabyan nakagpractice iti school. Naimbag nga ron, tada di bisikleta na nga usaran na nga da sidecar na apang suksukon na kanya. Ala, bayam tano awan ton ti paggastusan ta. Igatangan tanto ni lolom iti tricycle na. Tapno adda pangitulod kan pangsundo na kan anak ko. Siyak tun ti gumatang para kan kuana, Nanang. Igatangak to no bumaknangak. Ay nakablawan ka, apok. Si kamanon tinangabak. Agyaman nak, Lola. Si kamot nga ti kapintasan, ken kalaingan kadakwada amin, apok. Si kapay ti katayagan da amin. Saan mat, Lolo? Naglalaing tupay dagiti kalaban ko. Ngam si kalata ti kalaingan, apok. Nala, mapantayon tane rabiin. Intay lumugan na ni Jay Narkila tayo at tricycle. Apagluganan tayo nga gawid. Mapan kami anak ko. Agbati kan dito balay. Mapan kamin, Francine. Mangan kayon tonwan, tane. Agdardaras kami. Kunak man numangal daw kayo dito balay. Ay na, saanan, tane. Agururay tay kliyente me. Imawag ngamin, kat masapul asabtan me. Tay kwartak nga rod Rumwarak no madamdama. Ala, ikaw mo na imi. Takaasimot na 1 kwarta ti anak ta. Busy kayo akalayo nan iti negosyo yu anak ko. Di kay sapay mangmanganan iti husto nga oras. Katain nyo aywanan nyo ti salon at yu anak ko. Sa nabale, awan mo trikrik-naan mi iti bagi mi mama. Nasalon at kami ngagpadpada iti asawa. Awan pa'y mariknayo ita. Ngaminton mapanan ti edad yu. Isunton ti pakariknaan nyo iti nasakit. Saan mama? Nasalon at kami ngagasawa. Sayang mat ngamin tinapintas nga oportunidad no paluspusan mi. Day talatan agpapaado iti kwarta ter aramitan nyo. Baknang kayon, may sa di anak yo. Anya pa'y laang tiyag agawaan nyo aya. Aywan, kumusta di putot mo iti ruwar? Ikikamala ka di iti suporta. Inikak iday din. Umdas da jaya na pangrugyan da. Jay ko nam 10,000 pesos nga inted mo. No kasta, naminsan kalaan ang tad iti kwarta kadakwada. Wen mama, tadyak kayat nga agapa kami kani Aimee no maamuan na asupsuportarak ti putot ko. Anya, mabalin mo mat ngay sikreto. Kaasi jay anak mo. Kat kinumustam no anya ti kasasaad na itan. Sana na masapol mama. Dagulit na nga rod iti. Umanawag da nga agina. Isang in-block ko idan. Saan da ko na makontak na gijay? Kaasi mo't jay anak mo amangan no kasapulan na titulong. Adamat di inana. Di na baybay anti anak mi mama. Kan may sa, diyak kaya tamang namnamadalatan kanyak. Isang in-block ko idan. Agram da Manggad da tamna da igatang da iti kananda. Manumot latitad mo ang maikisay iti kinabaknang mo anak ko. Di mo kumaimutan di anak mo. Ta anak mo lataday jay. Nagtaod amis mo kan ka anak ko. Napatag ti pamilyak mama. Diyak kayat amarakrak. Isa diyak kayat ti agarami iti panggapuan ti saan mi apag kinaawatan iti asawak. Ay nanangabak ta po ko ta. Ison tumanan ti laban da intun piyesta ti ili tayo. Uwan nga ron bakit? Ay nayana apo kaok. Lalaingam tumanan wine. Tapno si kanto ti reyna ti ili tayaw. Ikarigatak Lolo. Ipakat ko amin ang kabailak.
Ay, nakapimpintas ka nga main, apawk. Napintas ka lang arudain, nalaing ka pa eh. Ano pa'y ti talintom? Malala ka launay kanyak. Imalay tinana. Ah, Anya kumamot tinala na kang kangay. Agraramang kamo talaklakayan. Yan anak ko, balasang ka na talaga. Kablaawan ka, nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Inkarigatan nyo tinang paadal kanyak. Agyaman nakmatadinak pinaay anak ko. Naragpat mo ti arapaap mo. Kun arapaap kumutan para kan ka. Aywan, adda kumpanya ang mga lala kanyak ang agbalin a modelo. Para kano iti produkto da. Kat adakan ka dayta ang anak ko. Sikat ang desisyon iti dayta. No kasta, umanugot kayong agbalinak a modelo? Kat no kayat mo, di kayat kumutan anak ko. ay, giant ti apo ko ta, bakit? Adan ititibi ti apo ko ta. Ay na, japo ko na ya. Kasla jak pa'y lapat dyan ang mabuyatan iti TV, nagiti komersyal na. Naglay nga talaga ti apo ko. Apo ko ta ko namot ay, sayang laan ta saan anay pasurot ti apelyido na kanata. Diyay mo't paliwawang nga ama natin ang ipasurutan ni Ellen iti apelyido niya na. Ay, huwag nga roda. Ngaman niya nga tamot ti makunana no mabuyan na ti anak na ititibay. Ay, jak amo paliwawang na di alalakay. Di na sinuportaran ti anak na. Awan pakibiyangan na. Ay, ngam oreno kasta, nakaadal na ti apo ko ta. Kat simikat pa yan. Gapoy ti kinasingpat, kinapintas, kinalaing na. No kasta, saan kan nga agsubli ijabraw danak ka? Saan ang tatang? Di nakmat palubusan ng ti apo ko yung agtrabaho iti abroad. Katuan atanay, mapanmutan ti idan mo. Kun adamutan na talaga da trabaho ti anak mo. Agsasalupang pa'y nagiti sideline na iti panagmodel na. Kun mo pa'y komersyal na. Wen nga ro tatang, jak ninamnama akastoy ti pagbanagan ti anak ko. Way, isungagyaman tayo ti Diyos, ta saan na kayaw ang binaybayan nga gina. Anyat ko na ti doktor mo, anak ko. Masapol nga agdialysis ak mama. Ngamin, nadadail ka nun ti doa kidney. Oh, anyan. Apay nga yakastamot ten tinagbanagam, anak ko. Tiyakmat ninamnamat ti kastya nagtungpalak mama. Kat naigiddan pa iti panagsakit ti asawa. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat amangan kanuno maopera. Anya? Dakkala kwarta ti maaramat iti dayta mama. Sa amangan no may booster nung ming agasawa. Ay na, di mo panunutan ti kwarta. Ti importante, agimbag kayo ngagpadpada. Mama, Numuna kat saan mo't ang nag-eskwela ti anak yo. Tainun una na mo't tinakiasawa. wan garol. Sapay sininaan namanen di may kadwang asawa na. Adamanen may katlo ka din nana. Ay, oray ko no makatumpungan iti talaga para kan kuana. Tapno aguli makaan. Ada nag-message request kanyak. Asin, nagan ni Ronnie da ito yan. Nagsukat nga ta iti account na. Kita agman di chat na. Mangum kumusta? Itaman pa'y anak kalagip da ito ang tao. Kumustaan na ti anak na. Reply aklatan. Nukas na. Kinuntak na ka ti amam, anak ko. Uwan nanang, kumusta anak mat?
Kanayon na kano ang mabuyan dagiti commercials ko. Itatasikat kan? Sana kala malagi pa kumustaan. Idinto ta idibasit ka. Di nakapulos talyawan. Ala, lipatan yung tinapalabas, nanang. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo? Maipalagip lang amin tinapalabas, anak ko. Nagbalin ka akas lanis-nis nga wan serserbi na kankwana. Sa ita, kundi parik na kan ka. Iwak siyon day ta sakit tinakam yo kanitatang, tani. Masakit ti amak, nanang. Ha? Ada na dagsan asakit na. Kan uray kano ti asawa na. Madama ti pa nagpaagas da. Kat saan da na makatrabaho. Ospital balay la kanon da ayan da. Anya? Kaya't nakano nga rod na makita, nanang. Anya? Ay saan? Amangan no anya ti aramidan ti asawa na. Okay kano lang mati ti asawa na. Iso ano mabalin. Mapanakita ayan ni tatang takayat kumata makita manan. Makaamu ka. Desisyon mo dayta, anak ko. Anak ko, pakawanan na ko ma. Tatang, kasto'y gayam tirik na ti arakop ti ama. Nagragsak. Ano tinagkurangakan ka, anak ko? Pakawanan na ko ma. Ala, lipatan yung tinapalabas. Agpaimbag kayo kiti. Agpapiksa kayo, tatang. Tsaka mo naging bagak tupay. Talo titimpora sakit ko. Kan oray ti asawak, nakapsutan. Agpada kami na masakit. Nabaybayan mi pa yan nagtinegosyo mi. Isa nalugi aminan. Tila pagdanagak. Kasano lang at anti kamsat mo no awan kamin iti inana. Nakakasimat ti anak mi. Naibagkan ka ta napintasan ti biyag mo, anak ko. Naasi unay ti Diyos, tatang. Isutin ang tulong kada kami. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Kasano nga ta masulitak tinagkurangak ken ka, anak ko. Kat masakitak matan. Ala, diyon panunutan day ta. Basta agpaimbag kayo, tatang. Ngun kayam, di ka pa'y pumampanawan. Inawagak itay ti kabsat mo. Imbagak nga umay ka. Iso nga urayan tapa umay ka nun. Kaya't nakaama-am-am mo, anak. Awanan da papakan, mama. Imbatid akon manang yana. Awanan kat-katuan. Tawan matanday di lola. Ala, di ka madanagan. Ada ka kadkaduham ading ko. Di ka baybayan. Amo ka kasapulam ti tulong. Tana sa uamin ni tatang ti sitwasyon nyo. Wan nga ron. Awanan dagiti negosyo mi. Nakasalda pa yan te balay mi. Pinanawan nakmatan ti kadandan na kalalaki. No kayat mo. Umay ka ije balay mi. Agnaad ka ni ije balay. Ingkarik iti amata adi ka baybayan. Mabayinak sa. Kababayin manang. Di ka kumagbabain. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Iso ano kayat mo? Sumurot kan kanya kiti panagawid ko. Taijayan balay mi ti pagnaadam ading ko. Alaman nga rod manang. Ngamin, awan ti sabali nga amo ka papanan. Agyaman akmanan manang. Tauray binaybayan na kaday di papa. Si dadaan kalat na ang tumulong. Nagsaya at di pa nagpuspuso. Awan umartap iti tao na saya at ti panagpuspuso na. Gat sigurado nga agbalinto ang nabaligi ti masakbayan na. Alaga gayem, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayem yo, Jenna Almoite.
Isagsagot madlangan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, ni Apo Diyos ti Mang Tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.